Assalamu alaikum dostlar. Sizler men Karadan Kırgız KG kanalı. Bugün biz Jiguli'ni tutuyoruz. Bu 6. seriyada, 1. seriyasında biz Jiguli'ni toğa çıkamız. 2. seriyasında olsa biz bunu tuniktayız. Birinci ele Nastro'ki maşinaga giriyoruz. Kirgenden keyin de внешний вид. Так, biz boyuyoruz. Так. Biz banditskiy maşina kılıyoruz bunu. Balonunda kişine salon şunda kılas. Bulacağını bulsa bizatına kara. Bu kanat. Kanat uşul жақсырақ. Biz uşul bumper задний bumper çetindeki uşulunday нәрселер. Bunda bolondan keyin biz bolon ушул жақсырақ екен. Şunu tanıtıyoruz. Все. Biz номер жасайбыз. Номер. Так. Номер. Короче, биздин номер ушундай болду. Так, мен дагы бир нерсени эстен чыгарып койдум. Текст. Так, бул жакка. Басабыз. Вот так, ушундай болот, короче. Эми биз играть сикл, конечно, шаарда. Буну жууп азыр кандай туник болгонун көрсөтөбүз. Вот биздин жүгүлүбүз ушундай болуп чыкты. Так. Вот биздин туник кылган жүгүлүбүз ушундай болуп чыкты. Вот. Ушун менен биздин видео соңуна чейин изеттип келдиңиздер. Мен болгон мен кайрадан эле Кыргыз KG каналы. Сак саламатта калыңыз.